Impact News na chayol khuding gi oina sanrukchaba program Impact Health Link for a Healthy Manipur hariba program asibu miyeng tabiriba mayambu Joyce Shamna taram nokchari ngasigi Health Link gi topic asi sudden onset of sensory neural hearing loss maiterunda hairagana khanghaudana singli sontharakpadagi na taba walakpa haiba asigi matangdani hiram asigi matangda takpi tambinabagi damakta Impact News ki studio da lengshinduna leire Dr. Supriya Chingtham MSENT, consultant ENT surgeon, Shiza Hospitals Ragi. Dr. Butaram Nogchari. Dr. Hanba Maktada, Dr. The Lakchaning question is seeing a sigi topic asimaxini. The sudden onset of sensory neural hearing loss. Hyba topic asigi matang the Kerkupna Thambu, doctor. Sudden onset of sensory neural hearing loss, hyba sigi Laina si Kanghodana, some Layam Badegi, Misi Nasi Tatiba Horokpa. Andoga kangpang pangsanba horokpase khudamona haibada sum tumom badagi hogalapaga nasi yesalamaga tadaba sigi problem adugumba disini eri khudakta hana kemta ana yek laitabida khudakta hana ana ayekba kem laitaba hanagi kemta problem leiramdana khangogdana tawrpa pangsalakpa aduga tathiba yesalapagi mongda phawba adumaina present tawba leina mane adu doctor akoina sum accident tabadagi shokidana na tadre or mina yaibidana phubo khotpa chainabadagi shoktana na tadaba sibadi kano cases myam lembe adu hojiki sudden khudakta smaina na tadabagi sinni sontharakpagi kano je laina je sigi reason je kari oidori cha sigi reason se khwaidagi reason budi yam lai adu khwaidagi akoina common oiba reason hairagadi kano se infection haibadi mahik matangna most commonly viral infection na thoon mani mase nakungi manung da leba singligi saruk se seista viral infection makhal mayam lei moina sohalaga na si tathiba adigi na si wat taba watagi problem si torpane the viral infection hadi khona viral fever kuma tawse asida su mostly viral infection si low kumba thungba khotpa respiratory infection oina hana thohalaga matungda khara leiraga thama leiraba matungda patient na di khangong daba na maina khoji lok kumba thunggi ba khot kiba lai se khangong dabida thama leirba matungda khangong dana na se sokchalapagi sumaina present do busu yawi natabida singli da ngakta soga infection oina adum na do oina sokpa adu atopa symptom haibidi lok kumba thungba khotpa viral infection gi lok thungba adung ba kemta tawum dabida adum na oina pangaga present do busu yawi sina taba atopa maram sina ahama maram oire ani suba maram dana akogi nakongi singligi lambi sida tumor haibidi mass kumba amana ko nallaga kholaga sigi problem je tholaga na se tumor sina hanadi kanta khangdabida tumor lei se kam khangdabida tumor duna singligi lambi sida leiraga mana tabagi kaino si sohalaga admaina present tor ko suyawi do hariba siki kano se reason mayam je so genetic factors u leibazala doctor habidi kano certain gene kano patient da yarba gene duna maram oiduna chahi kharagi matungda smaina tholakpa yabagi chance leibagi kano situation leibara doctor genetic factor makti nate adubu autoimmunity habidi immune system na isagi own cells ta foreign body ne na khalaga react tawraga tholakpa condition lei aduna autoimmunity su one of the cause hai tare na sigi so on bagi maramda aduga kaino di genetic factor as such di leidi leite to hari bhosiki sudden onset of sensory neural handi na ta da bagi laina makhal di mayam leim ya do singli sontharak pase oina specifically kaino nupa nupi gender je asida karambana toina nagan bagi si laina se nupa nupi di sudden onset hearing loss nupa nupi di kenta khaide adubu sahi di mostly kaino da togali sahi humfu manga gi mathakta hena sokna sokpase togali eduga hansing do ina angang da sudum tobe any age le dum tobe yai loi sahi kudimakta adu khwaidagi common oibidi sahi khara yamba humfu manga gi mathakta oibese moida hena togali okay duna aziki kano patient amaze khudakta tumba hogalakpadagi na je taba phangdre kano hearing loss leire habasi khangak pataragadi kano doctor da approach tawraga kari test tawraga maji laina ji leire habasi kamaina diagnose tawdoi no habasi doctor takpio moina ahamba OPD lapase doctor agi na se yesan gre ado manungda khogi drum kaibra natraga nakongi amot pana phunbra haina moje present tawraga lae singli mak so angani habadu khangdabani na
mostly presentation si aduda khoina yengba matamda khoi nakong manungda kaimta phunba khotpa leitraba drum gumba kaiba leitraba adu idi singnei laina se adum singdi oramgani abise adagi khoina test ama tawi hearing test tu tabagi changsi yengadaba test ni pure tone odometry hai akhoi gi tamdana adugi test si yengaba matungda magi loss se uraga akhoi singli oina soe habise sidagi confirm tai Doctor, Kanjaning Badi was a hearing loss. Karakarita Bazala, complete total hearing loss or Bizala. See, depend the way degree the patient, see, Karam the mild loss or Vishawi, the moderate loss or Vishawi, severe to profound, have the Pangmagita, Pangbagi Mong that present of Vishawi. Dunkaragadi, Sana Hana Nang Mudamina Pasana saying a tabang of the Bakumba, Dumas labor. The doctor, diagnosed or matunda singliga mari lena kano na tada bani have diagnosed or matunda patient sida karma makhangi treatment process meam pakalakadagi have to stop treatment si hana mamangai de torombasi akoina oral steroid tharami steroid si tharaga phayena torome do steroid ki side effect meam si sum hengalakpadagi habidi diabetes kumbadana akoina piba yadaba aduga ahan old age study akoina heta steroid oral steroid ama long term course ama habdi am sang na pi bese mode soksel lapodagi anoba recent akoina nakong manung je phawraga injection ama kape steroid ti ojarasu aduna topical habdi mapadu dang kapanina blood ta khoi e utong da absorb tawdabanina aduduna side effects less oiba aduga diabetes ta su khoi indicated oiba diabetes ki damaktadi mogi damaktadi bone habi yai ko maramdi moisi steroid to sabi yadragasu akoina nakong manung sida power ga so pom du da direct caption drum sida power ga kapaga drum sidagi manung da sagi akoina kapi ma pasi su am important oi habidi round window na akoigi nakong gi portion ama lei sina direct adu ma pa du da kapa kan da absorption tokta di inner ear gi habidi singli gi saruk ma pa da absorb tokraga action je pan doi ne ba adu gi treatment ju sathari Doctor Nangsai Pan Bihibada tumor Gumba Layram Bataraga Suzuki sudden loss like Paya Hai do tumor Gumba Laytaraga the operation Taroga tumors Lokopagi process Amatongan Sataga the Rivera do Nakamaito tumors Aquina suspect over Sahi Duga symptoms suspect of that MRI as a routine look tokadabani adubu patient condition magi sagi paying capacity matung in a di Aquina Tawe Duga as a mandatory MRI ngamdragasu CT scan loraga dum yeng thokadam ni sungma patient se maram di CPA angle na koi cerebropontine angle gi mapasida tumor se leiraga di singli se dumaina khangok dana soga na se pangbagi present tori aduga matam chana tumor do pi ngai da lokthok hok ta di patient do kan bangam okay adagi doctor hozik treatment miyam je chatharabu matungda laina asidagi pharak pagi chance se my prognosis hai adu magi kyam phage adu su takpiyo doctor prognosis se am depend tawe habidi patient sina akoi OPD da lakpa matamda moina ngalna la ingi akoi patient gi prognosis am phaba hai tare laina se phajana kyo to bangamba habigi athadi patient je numit tranga ni gi manungda khwaidagi thengabada adu manungda lakpa patient di adum 95 to 99% adum kyoto gi patient se aduga thengna lakpa tha ama ani hendoga adu di kitang wai treatment se adu da su depend tawi aduga prognosis se khogi yam thina sokpa profound loss lakpa patient si pura phabadi hauji pogda khara wai aduga moderate aduga mild loss sing sina complete recovery tawu se moina khara phai sahi da su mulai ahan sahi humfu matakta henba aduga angang pikpa angang da tawragana sahi taragi mamang hai tare adu da su amuk treatment si waba hai tare si factors men si depend to do hariba kano na ta da bagi si sudden loss se si awareness se kaya ilai lai taba male Manipur da haidi ahal laman sing na ta da baza ahan oir pagi na ta da bani haraga tumina lai thokpai mung manung naga adu khudak ta doctor da pu da na check up to bi daba adu si gi matang na doctor na kari hai ning ba public awareness sem na what pasina bu akoi gi OPD da lakpa se around chada ani hai tare 2 to 3% simutane bala ise kaigino da moi se ayam matam da na si haloi ba age to padi ayam na loi kawre maram di moina ahan oiraga masagi pangjar podong na dum khalle ba adu su khena badi ahal oiraga na hana kitang kitang tapna sondara aga khangok da na pangakpa adum ba condition du di age related ogeda bane ba sisna khangok da na kaimta tawam da bida ahan oisu nungalaga hita yesan ba admaina lakpa se khoi aina khanbada dum moi se awareness khara di watle Manipur da
सी से मोइना खंगबीरगा खितंग ना से सुम लेरमबदगी कैमता तहोदना पंगजलअगदी थुना हॉस्पिटल अनकबा हॉस्पिटल दा ENT स्पेशलिस्ट दा तानबीरगा थुना ट्रीटमेंट तहोबना फै मरमदी खितंग थेंगदबदा था अमा अनीबु क्रॉस तौरखबा अदुदी दुम ना दु परमानेंटली दुम पंगे अदुगा एनी ट्रीटमेंट अदुम सक्सेस रेट याम नेमे तो हारिब होजिकी सडन हियरिंग लॉस से असि ना तादब खतंग नतना अतोप करी करी सिम्पटम्स मरी लेनब सिम्पटम्स अतोप करी करी पेशेंट दा फावबगे हाबसिजु ताकपि डॉक्टर ना तादब नतना मासी अयाम मतम एसोसिएटेड मागी सिम्पटम मैम से को ngawbग लोइनबा कोक्सी खंगोकना लेरमबदगी उंगगा कन्न ngawखलपदुगा ना येसनगिबगा पुलप पानरगा तौबमा अदगी नाकोंगसे ngangai ngangummaga ना से सात उना येसनगिबा अदुगा अनी से ख्वाइदगी कॉमन ओइ ngangbगा अदुगा कनो तौबगा मरी लेने याम लोइनगले को ngawbगा नाजे हेक ngangaga dum ko ngawba adagi kano na tadaba mayam se do doctor hojiki treatment mayam se treatment se tawrba matungda khudakta dum naje taba phangakadoribra natraga matam yam kuina lerba magi treatment phagat lakpa je matam kyam changbage asiju takpio अखोइना ट्रीटमेंट से हाम इंजेक्शन कापसे सिगी नुमित ट्रांगानी लेरगा मु सेकंड इंजेक्शन कापनबा मु कोवे सिगी ड्यूरेशन सिदा क्याम फगली फगते से परसेंटेज अराउंड 30% मुक्ति फगले सी फगलगा इंजेक्शन सिदा फर्स्ट इंजेक्शन सिदा अदुगा 30% इम्प्रूवमेंट इवन 30% से यामना कनो ओरबनी 50% इम्प्रूवमेंट लेबा पेशेंट जो दुम यावे 30% मु माइना कितंग स्लाइट इम्प्रूवमेंट लेबा पेशेंट से कोना सेकंड इंजेक्शन गी मु कोवे अदुगा अदुमाइना सेकंड इंजेक्शन लोरगा मु 15 डेज इंटरवल दा थर्ड इंजेक्शन सु कोवे अदुगी मनुंग सिदा दुम अहुम कापकपदा दुम खरा हाना हाम कापदा इफेक्टिव ओगिबा पेशेंट जे अदुम पूरा कंप्लीट रिकवरी तो यावे by the third super injection adu phararoid ba patient je khoina kamai khange ha da first injection sida kapaga kaimta effect laiterba adu second third kapagi kanadri magi adum hidak pudi khoina dum thai tharaga su yang kana improvement leibi yaute hoji pokta adu hariba kanoji injection kapaga atopa hearing aids hapta bida dum taba je lai lai na dum taba ngam gadori bra natraga atopa hearing device kum zoom ga sina dori bra patient ji khoina success rate laiterba patient hai tare ko aham injection kapada su kaimta kanadaba ani subusu ahum subusu kaim kanadaba adugumba patient di upai laitawani na hearing aid se hapage khoina advice pi moida aduga ngangbasi khoigi khara handanaba dum hearing aid pi ba aduga hearing aid pi basi sum depend tawe magi level do karai da loss lage khotke aduga di communication ngamba gi चांग बोक्ता सोकपो ओरेबगदी हेरिंग एड हापतागसु दुम थमेबा अदु नत्रगा पुरा प्रोफाउंड लॉस ओरेगदी हेरिंग एड हापे तो हारिबा सिकी ना तादबसे नाकन अमा खतंग ओइबा अदगी अनिमक पुलपना तादब ओइगदा ब्रा नत्रगा जस्ट वन साइडेड ओइबसु याव को शिपम फजे मोस्टली मा से नाकन नाम तंग प्रेजेंट तवे अदु नसुने पब्लिक की अवेयरनेस से मोइ जो खरा वाटलिसे मरमदी नाकन नाम तंग ना नाम अमा दुम तारिबनिना खंगदबा खंगदबसु याम याव नाकन जंगंगी हारगा तुमिना दुम लैथोक्तोइने कईगिनो द अनीमक प्रेजेंट तव सेम रेयर ओइबा सिगी डिजीज इटसेल्फ सिमा से दुम नाकन नाम तंग प्रेजेंट तवेबा अदुना नाम तंग प्रेजेंट तवबनी नाकन नाम अमा तारिबनिना सोक तबोय सुनिंगबा अदुगा हाम होबदा खोगी माइल डिग्री मॉडरेट डिग्री गुमबदी नाकन नाम तारगदी दुम खंगदबनिना मोसु दुम कइनोमा फुली बोयदी दुम खल्लगा लैथोएबा अदुना अयामा मतमदा लैना सिसु डायग्नोस तब लेट ओइबा हाइतारे दु मतंग याम नुंगाइजे डॉक्टर दु मतंग असवाइद ब्रेक अमता लौजगे ब्रेक की मतुंगदा हारिबा इखंग खंगौदना ना तादबगी लैना से असिगी मतंगदा अमुके हेना इन्फॉर्मेशन पुजरके हारगा ब्रेक अमा लौजगे मतंग स्वाइदा ब्रेक की मतुंगदा अमुका हना ताराम नोक्चरी डॉक्टर ब्रेक की ममांगदा डॉक्टर न ताकपी की बदा होजिकी सडन हियरिंग लॉस लेबा पेशेंट सिंगजिदा 15 डेज की इंटरवल पीरदुना इंजेक्शन कापगा फनबा होनई हैना डॉक्टर ताकपी खरे अदो हारी बसिदा होजिकी ममांगदा जो होना डिस्कस तौ हिबदा देरी कनो चही जे हुमफु नत्र हुमफु मंगागी मथकी पेशेंट अहन लमन सिंगदो इन नागल हाय मसिगी लाइना से अदगी जेंडर नुपी नुपा खाइदे हायरे दो सिदा इन मथंगदा हंजनिंग क्वेश्चन असी सर्टेन ऑक्यूपेशन हाइदी यामना मखोन हौवा और इन्वायरमेंट फैक्ट्री गुमदा थबक तौबा नत्रगा सुम इसागी कनो ऑक्यूपेशन सिगा सु मरी लाइनब्रा हाइबसिसु खंजनिंग डॉक्टर ऑक्यूपेशन के सुयम मरी लाइने यामना फायरिंग गुम्बा तब मफम हाइतारे पुलिस ऑफिशियल गुम्बा मोय आर्मी गुम्बा से मोय सेम कॉमनली मोय गुम्बा अदगी
arangbo mafam khoi khoi state ta hairagadi loktak project ta thabak toba turbine gi magi ungbagi makhon leidana adum umbase moi gumbada su adum sokpagi jangse hena wange maramdi moi se hana adum expose to lebagi sound sida khoi sound hearing the solak pase tapna expose sum sagi tabagi limit haitare limit sitagi hendokna tapna sum sokchalak pase hana dagi khara leirpada khangodana akan ma sound ma taraga su khangchok sokchalak pado aduna yawe aduna chances se moi hana su tapna sok leiraga adumaina fudorak pa yawani na moi occupation su jam important oi habidi sound kam expose toge se yam important oi aduna koi OPD da su lakpada ayamba police kumba official adagi loktak ki sagi turbine ungbagi haitare moi aduda thabak toba missing moi su ayambana carpenter singju carpenter su yawre mystery kaga adagi langbo mafam any langbo mafam da koine leibese moi ne hena chance yamna highway sokpagi koi hands free headphone kum hapu isei taba kum se yamna toida thengnare agang sing da su adu sina ju affect to gadara doctor yam tawi sina effect ga you know the nada direct hena hapabanina sound amplification ji yamna high oi habidi yam launa tarabane ba moi tai loud music taba aduna su singi se sokpagi chances yam high oi adu ma singdi do khajik smaina so umaga khangodana solo posine ba koina khanghodrise aduna yam important oi habidi section thorang je han degi section thorang je headphone gum sina ba sumase yange advice to da ado section thorang je khoina kanon prevention hadi headphone gum sina da ba da yam noisy environment da yam koina leitaba adu sina ta dana ko akoina karma makhangi vitamins kum leibra hida kum charaga dum singli je dum masa kana singli je kanna ba kari pambai leiba gi habse takpu doctor leidi lei akoina vitamin B12 se maroina B12 se thai akoina singli gumba phagatna bagi changse adumakna su pura full protection body natte ado khoina yamna noisy place ta suppose occupation duna yadabani thabak tokta di always khoina preventive measures the ear plug kumba sina da nakongda ta dana ba firing gumba to mafam da army gumba se moi se ear plug kumba pibi gadabani nata di adum expose to di hearing loss ki chances am high marakti thana hang jakre hoji question se ko adunga sai injection se da mungla azi doctor injection kapase hoji ki patient se hospitalized to bodar ka ta bra natraga outpatient oina laga ha kapira ka mayum hangi ba yabra sig matang na ta ku doctor injection akoina intratympanic kapase masi hospitalized to bagi darka lete maramdi daycare gi type ta ko daycare surgery haitare noma dum kapaga ngahak pungkhai mu potha halaga sapayani aduga masi kapasi matamda koi kaino operation theater gumba dadi koina kapi maramdi drum do phau kapkadabanina sumnagi heta OPD da phamaga kapadi khara othokte aduna koina operation theater da microscope natraga endoscope sinaraga drum do da yengaga mapa do soidana ba koina kapi mapa su yam important oi mapa khodimak loi kapya yade magi action do palan ge haridi aduna kaphalaga potha halani ngahak aduga yumda dum sapadi yadi yo masigi side effects ti lei bizala doctor side effect abu maji hek kapo matung da patient je ko yam thina ngawe aduna marak adugi khungau du yam kana ngau bani na patient ayam na su ahlo ba patient di khara ki hadi phararoi do bai ninge aduga na su pangjaraga lakpani na adu matak tu da khoina hidak to mu kapsalaga ko ngau bodu da moi pakhale pakhapani na adu khoina ngatang si se ngauri ba manung si pungkhai mu ngau bazala na khai mak ti phade minute manga tara yamabada tara mu ngawi doi hena ngaw patient su leiko hana moi ko ngaw bagi problem legan ba kangbu dadi dum khara ngawe aduga ngaw ba se khoina patient dum explain to ina ngaha ko ngawrakani adu manung du da khoi hidak sang bagi sai ni si se hidak si khoi gi kapa matam da mapa se khoini yohning bo mapa se sa haita inner ear haita ring sai manung gi singdi gi portion je sigi mapa se yoba gi indication je kaino oge habada ko ngaw ba se indication ne ba khoina kapada kaita ko kumba ngau gidaba adu di mapa sanadre adu dum palaroi be patient do adu itar di amuka hanna kapsan do ribra amu hanna kapadu thilurabani na horabani na ngasagi drum do haida hobadi pro hobadi na taba point to da dum hidak tum tholo pai chances leba adu na ma se mu healing gi mu numi trangani ngai doine ba healing gi trangani ngai raga ngasagi mapa do dum thilum kap tani na tadi ohobudu da hidak tum tholaga sanghau roiba adu na khoina mapa se yamna yengaga
soidanaba kaptoineba singdidugi mapadu yongnaba aduga side effect haise amaromdadi indication neba habdi hidaktu mapadu da phajana yogre do singdigi mapadu da aduna patient da koina kamaina haige habada hidak se kapakpada ko ngaure isi hidak se changi habagi saini aduna kaim pakhapiganu kuisu kuiroi minute manga tara mutang leiraga adum normal tani ago yum hanba yani na moise assure toraga maina kape तो हारिबा नुमित्स दी हिदा कापगा युम हनबा नुमित्से द डॉक्टर जे सॉरी पेशेंट जे माना डाइट चेक्शन थरांग करी लोगदगे हैब स्टाक डाइट बुदी कशु लोनिंगा लेते दो मा नुमितुगी खरा चिकप खोपा बुदी यावे दुना खोइना हिप्पा खोपा जे कनो इंजेक्शन काप खिबा मपादा दुम कनो तरो हिप्पा याबरा याय कशु काइदे दो हिप्पा द कैंटर इफेक्टिव लेते असागी मिनिट अखोइना हाबा कापगी मतम हाक ngaibese pungkhai mungaibese sidadi lenghande तुमिना दुम फम ले तुमिना फम लेंग सागी माई हिफलगा हिपगा कापे फम बनते हिपगा कापे दुगा दुगु मपादो कोइना कनो पोजीशन से लेंघंदबा हाइतारे मरमदि हिदाक तो चंगनबा अदुगा साई मा कोंगावदगी ओनिंगपगा फावरक तारगदी लेंगदबदी यारोय दोइनिने को अदुमकी सिवियरिटी दी पेशेंट दी आई थेंगदी अदु अखोइना अदुमाइना ओनिंगबा यावरगदी हिदाक लोइ रेडी दी तवगा थमगदबा ओनिंगबा खोटपगी को अदु हौजिफौदी कोकती याम थिना गावदी अदु ओबा पेशेंट बौती यावदी डॉक्टर नजु कनो यम नुगाइजरे डॉक्टर दो हारिबा कनो जे होजिकी इंजेक्शन कापजे 15 डेज इंटरवल गैप लेरगा यामना चेक्शन ना यामना कनो थिएटर मनुंगदा यामना चेक्शन थरांग लौरगा लू नाना कनो कापगदोरिबनिना हारिबा कनो जे लाइना सिगी ट्रीटमेंट जे सी यामना ममन तांग बोय बजाला एनी लाइरबा इमुंगी हलमन सिंगनाजु ऑफर कनो करेबा ट्रीटमेंट जे लौबा ngamgadoribara हाइबसिजु डॉक्टर ना खरा थांबियो चार्ज मागी कशु याम ओइदे अदुगा हिदाकसु याम होंबदी अदुना कशु याम वाबदी नते कोने निडल खरा सांगबमदी कापेको स्पाइनल निडल ना कोइगी स्पाइनल एनेस्थेसिया दगा पीबा निडल दो कइनो नाकोंगी मपादो सुमनेगी निडल ना कापबदी याय दसु यौबदो कोइ यौ फातबा माइना ओइबनीना हेना मोर एप्रोप्रिएट ओइबदी इंडिकेटेड ती कोइना 25 गेज की स्पाइनल निडल से सी तौरगा कापे दो याम तांगबदी ओइदे की निडल से पेशेंट मसाना लेजगदबा पेशेंट मसाना लेजगदबने अदुगा अखोइ सिजदबुदी पैकेज होइना दुम साइ हाइबदी हिदाक लंथक लो यावरगा होंगे यामना माइनर मसा एवरेज से क्या मुका एवरेज 500 1000 अमाइ मुक्तंग लवे याम होंगे अदुगा अमाइना दुम कापे अदुगा कशु याम तांगबदी नतबनिना आइन खंबदा दुम एनी पेशेंट सु दुम लौबी बियागनी ट्रीटमेंट आई हंगजरी बिजे कई इग्नोरगा हाई लाइना मखन मखन मैम ले कनो नी कैब रिप्लेसमेंट को मदरी लाख के मथक्ता तारकपनी नको अदु कनो नाकोंगी तादबगी सिदजु क्यामुका लैब क्याम मागी ट्रीटमेंट जी याम एक्सपेंसिव ओरगदी अफोर्ड तोब ngamdadana imung manungnasu laithokpirapa yai adugi hangjabani question ji doctor da do doctor aina khangjaning badi manipur da sigi awareness se kya ile leite habni ngasai ju panjahi ba male adu opd da lagu patient singi percentage se kya yam wang bagi have du sam kana takpirum opd da lagu patient jam less oi hadi khudak ta tawra lapu se sina mona less oi maram di moisi laithoga la abodnina tha amani ga lerga atopada yeng ba habidi enti nataba ko specialist nataba atopada koi yengure kholure aduga laing basi yaraktra khotraga lakpa na ayamba oi aduga khudakta lakpadi yamna aware oiraga habidi ai na si yesan gre haraga lakpa se percentage am nemi haitare 2 to 3% kitani aduna awareness am daka lesi matang sida kasu sunataba habidi treatment yam tangba sunataba aduduna dum hidak ani ahum dang ka phoraga kanba yabanina adu masisi awareness se khara leheninge maramdi thengaga lakpana ngakta oibanina success rate su nemba patient da su wajaba aduga treatment do yaraktabanina atopa upai thirapa tabado aduna koi awareness se khara lainaba kan tawta doctor ngasai panbikibada kano hek hearing loss hek leiraga khutakta laktaragadi magi treatment je yam success oi hai adu natraga sum thengdadana lai taragadi success rate nyam thain doctor nasu panbikre adu kari gumba treatment se loraba matungda suphat phatraba taragadi kari alternative treatment leibage habatu doctor na thambiyo treatment je koina hearing aid hapasina kano ne hearing aid natraga na cochlear implant hap gi level bok na sagi cochlear da sokpa hai tare cochlear hai si portion sidagi handokraga di amu koina brainstem implant kaina hap nei na kano theoretically hai do huji podi
brainstem implant yang kana tawbudi ude do but cochlear implant di koi sije du so hodore cochlear implant ji kano atopa person kano plus kari na sabo oidano cochlear ga manaba ama material oidori bra natraga electronic device ne habdi machine gumba ne maso aduga cochlear gi action jema na tawba haitare aduga ma se hapaga kogi masagi pokpada angang mana tajarak moi kambugi hapkadaba potne ba cochlear implant haise maron yaujarakadaba potne yaujarakadaba potne habdi maron thoktaba angang leidana ko haidi pokpadagi mana se taraktaba mana se taraktamni maron su thoktaba moi gumba angang sida koina hana early detection tawraga cochlear implant ja hapaudadi kaino tawdoini mana se sapchana maron thokpa matam gi sapchana phangdoine ba sigi cochlear implant je koina angang gadang indication natte ba atopa khogi hearing aid su sagi profound loss lakpa patient laidana hearing aid pau palo ba dung ba patient dudi hearing aid phana hapa su ahal oraga su sai profound loss lakra kana pura deaf oraga na sungba patient da koina cochlear implant su dum happy edu yam success rate nam high oi adu doctor kana sai doctor andi panbigre genetic cause kemta leite aduga sum singli sondharak padagi occupation related ti oi na panbigre adu kari gumba sudden psychological shock gumba dagi su na khangauda na ta da baga si lei bazala asiga mari leina bazala doctor lei adugi lei haisem important oi psychogenic puramak natraga su ko like heart attack kumba se heart attack natraga stroke sudden kaino se moi se blood flow se handaba singli khudimak da blood flow se khangan handa doine ba aduna sagi nakong sidadi koi blood supply se mainly sai cochlear hai se koi ta na pot nakong manung da ina singli gi portion na cochlear na toin palib se magi sigi cochlear sida blood supply sukna gi ama khatane ba leiba aduna sagi brain da koina stroke kumba torpa natraga heart attack kumba tawse sisu psychological factor da su indirectly kamai contribute to ge habada moina psychological factor sina blood flow se handa halaga aduga sagi cochlear sida blood supply se phangdra kanda singli do siraga ta da bayaw aduna psychogenic su one of the factor ne ke hoji heart patient adagi blood pressure gi patient sing sina moida toina thokan ba yaba laina tare mane ado koina bp stroke kumba tawrakanda mid kumba tangba haibado adumaina na da su na si tathi roi neba stroke hek tawrakanda one sided ngisagi khongkhut paralyzed tawdu maina na su nakana mata daba adu mid ta su mid tangaga present to biyaw dena maina samana na da su na si pura pangaga present to biyaw adung patient du na mu akoina di diagnosis to laire habdi stroke to stroke ke to factor su present to banina magi bp wang ba history diabetes ki history simyam se leibanina adum khangde khange laing bodo adung lomda ta horagadi kanba ngamni do ko aduna aduga atopa khwaidagi ma singli se maina khangok sokpa se kai haitare idiopathic haitare khwaidagi magi maram khangdabana ayam bo ogale adu kainu su heart attack su bp stroke su sai blood flow da handa ba haitare moisi one of the factor ne I'm contribute to no lo contribute to be adu doctor okhoina ngasi ki khana gi basina patient sing gi matang da khana khare adu karigumba normal human being mioiba mana dum monthly check up or daily check my routine check up se nakongi matang da adu kyam toina chatkada ge kari doctor na kari advice lay bagi for a normal person so that kano na ta da bagi problem se lay rakta na ba adu khara thambiyo doctor na ge any symptom gumba lakpa matamda habidi na da gi nai gumba tholakpa kumba dagi na da hagazaba even hagazaba su important oi ko maramdi sometimes fungus infection lay biyawe fungus infection do hearing gi problem sokpagi yabagi condition su dum oi biyawe sometimes aduna any symptom na da nungai rakta ngangbo oigera natraga ngangbo su one of the factor ni Manipur da am common oi na singang khalakpa se aduna ngangba natraga mahi gumba taba na chikpa na gi di even hagazaba bo haire ko any symptom lakpa mai wax dry oi basi ju phatta bazala natraga mahi langmasina phaba oi bazala mahi langbasina phai ado mi gi mu pui ko pathological di oidaba maram di ko gi body composition gi matung ina body gi secretion gi matung ina sagi wax sida koina contribute to base adu gi matung ina sagi dry wax oiba condition su yawi wet su oibi yawi composition du gi matung ina ko cholesterol khara yamaga na khara wet oigale adu gi wet oibasi koina easily clean to lai bagi mana khara protect khara phagale haitare adu ga dry sina ne impacted oibagi chances am high oiba adu na da manung da khogi nung dong na kanjalaga legi ta di hearing loss ki problem amne adu su sometimes maina na khange yesale harga wax kitang oibsi yo impacted oiga habidi manung da nung dong na kanjalaga leiba conditions yo aduna wax si akan bana hena phatte haitar
ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗꯩ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯀꯠꯆꯕ ꯅꯥꯕ ꯆꯤꯛꯄꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯆꯠꯊꯧꯕꯅ ꯐꯒꯗꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯍꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯁꯗꯟ ꯑꯣꯟꯁꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯟꯁꯔꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯋꯦꯔ ꯂꯩꯖꯔꯝꯗꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯆꯌꯣꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯐꯣꯔ ꯑꯦ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯖꯤꯟꯖꯍꯧꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗꯇ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯖꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ